UMLA bat Menteri ke Sarkar Jela ubah kami ia katanat art and culture ubah sanbor sulai ulabu mau nong rem ya ki art li ki surang ki bakan thop ya ka surang ka banshina ya ka feeder route na ka jaka jong ka PWD ka badan hajan ka ying jong kong esta bare ka ban penyeso namadan ren ka badai ka surang ka badan menta shadu kan road LP School Riyad Laban Kenjat Football Phase 1 Kani ke surang ka dairu ka balayok jingmang tingka lingba ka SPA scheme arjar apsan art pendriu hakador ka bati khandai pusan 0.0 lai lang ka bala shimkhya hi da UMLA ban penyo ya kani ka jingmang tingka na ka sarkar hakaju ka por UMLA ula buru ya mau nong rem na ka benta ban snai ka surak PWD ka bakan thop ru ya ka jing penhe ban penyar nangta ka jingbu ya ka aqueduct drainage system bat ka jing siang rong na ka ne ka surang don benta ka balong persya ka badan laban Nepali School down lingba ka seng khasi right laban culture center shadu jakasa jong ka kong Bobby lalu bat kiwei pan kinong shong shnong jong ka upa kench trace ban ya ka ne ka surang labu mau nong rem lamang ha ka jinglot ka ba khat pralak san phosau jar ka bala shim khya da UMLA ka 19 Sound Shillong constituency ya gini ki surak na kaliang jong UMLA ula penyo kabalong na kabenta ka jing mentoy lang jong ki pajba ki ba ma jing a ki rukom ba pher ba kentop ya ka jing don kam ha kaya pa im bat ki wei ki jing don kam Namal bakal dia cakap ke bakhim ke barang kendong, berbania pas kali berbania pas kali ru kalau ke bastom bah kam angte harum ilong kim ilong tak baca pokok dia, atang ba kendai put dona, berbania pas kali ke tik hakaben ko ngaso benai kublai ru ya honorable chief minister jongi ba Konrad Sangma ba Preston Tensong balong minister in charge of PWD iba senya bahalang dahar iba long deputy chief minister berborok para kodik minister apa government jumlah ai yang kerjaan bisa jumlah menjur ban approve nomor bagi yang ai yapi iso tenat yang ai yapi istonat yang aku mau meli jengki ba ngelong ba ya train rengkat bagi suku bagi baru borok ki para MLA kebetulan lang hak government MUA MDA2 but kabdam yaki official jong ki various department kabangi kaba don harbe ka state jongi but kabdam mana ngapur ngasobat ai kublai kerpang ya iba asli tiap executive engineer jong ka blue di te surak ka bahang tehan neng kaba katairu ka bala par sau postem kila persang MLA Sorkar senam hadir senam balak saupo tu senam kim lala berdurlong bat kader orang kumju ke jing angnut ba kader surakan boy kali kan bersuki pajba bat hadir bangala yo dari jing hujung play yo bani initiate bat ngakemau ke jing angnut nang ka dorbar ginong chung sinong ya tei chwa surak ba dolang tei kepopoy hadu yung jokong almaso tun ngilawan pli sakoi pa ka second phase hagi ni gibnai blandat kala poy hadu bakut sinan hadu try kejat jong bloom Shillong the footstep of the Shillong peak kadang ka Shillong ru ka bakadu kaban hadu hamte hapo kunrul kadang ka Shillong ka bakadu ka ba don hakejat jong bloom Shillong hapo ka municipal area juga sor Shillong jungi kumbukia tu ang pur bensua hinong sinayeng ki tiit mauria 10,000 kabaikit kalong khatsan hajar ki hapkit nang ne kumba ar kilometer cha do kejat lum Shillong men sinai ki yang macam gitu bat ka Jakaru atau kapur sangaru yung toba ni bangya ko ngia don kam penuat briulem ki atrua atau kapur sispa angka ciput harin bangla plio surok pan klede ar hajar tengka ciput pat ka sok la poy kali hayeng ki amulan sa poy hayeng bat ka dor jong jakan lagi sispa tengka kira ya di ar hajar tengka
Kini kita ba ong irang mas nong ba yang iba kraw, sekali seng samlah, kawan ka surak, kawan ra ka spa ya pi try jaga kamtam. Nak ka spa saka arah jar sekala aja. Kapan riu spa ya pi. De kapan suk kapan sanya pi kata kadai kejiran kam yang ka surak kali kepada budlum haji im baban ka si jung pi. Dengan soban ai kublai kerpang ru. Ya iba SLTEP ibalong executive engineer jongka BWD Shillong Central Division iba Happy Pakanten ibalong assistant executive engineer iba Hujan ibalong junior engineer iba Nongrum ibalong junior engineer kaba kerpang nangabanta borok inong song jong kare ko kejat bual kedurut kumu emili nangabanta jong pi borok ai kublai bari tep iti iba Pakanten iba Hujan iba Nongrum kiba ki ground force nene kita ki engineer kiba de balik prat rengkat pakai sinong yo nyut yo nyer kilau ki betap un back kan back yo gom tau ban sinai ke estimate but kadi ka kongsan ne kadi hak ti ke jongki but nang tu platim kan sapoi po pludi kan sapa sarkar ban ihab ban yakun kumno ban ko ngu ya ki officer baru ka level jong minister ban yo sanction Hanga pertai ke pemerintah buat nak konsumsi kisufu dapat jing tiap baca pek TV artan ko basun bor sobhase banwan sing jonga banwan pek yang surok banwan kam surok banwan kam nala nai song haji tiap tendre ngong ya kito wan nakal rumba ngamla banwan manga ngan sawan hadin ba layo ya kan combination gitu na orang bahasa berdarbar. Teban dia surok, banong bakwa surok, cupun kalau basuk, banyo abat kam kalau basuk kalau bae. Tiswa bangan gini apli no yunu mau nongrem, kang ba kajing tre gini open, pentre no syacat. Nomor hadin juga nih kajing pli yunu umau nongrem, basong duar kumba. Bolong kumba kandai pesan lak. Hari nang nepat ni salit lipat ikateka surak apa organisasi sebagai penhe ngin penhe ngin Cina ikinala aku dak sistem berkikue yang kata ibat kalong cilak prapulai sikrur prapulai lak kalong kumba lai klur tuna subuh dak kolak long kumba lai klur arti surak kane mentak jat buat berkata kapan dan apa organisasi sebab apa dor bersong jungi te ngasoro ban ai kublai kerpang ya honorable chief minister jung iba Konrad Sangmaji iba prestun song ibalong minister in charge including iba tiaw bahalang dahar ibalong deputy chief minister in charge of urban but ki colleague hapo ki para minister ke bidalang iba ai di kisan yang apa ki bangam jude uba lehe ngam jude uba kan baik kan kho you know ru kum bagi kran baik kan kho